Dalan, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 8 kan 9. No kanayon nga agpanggap ka iti dakas, agdin dinamag kanto amang riribok. Basol ti anyaman apanggap ti maag. Kagura dagiti tattao ti tao amang ipagarop nga iso tinalaing. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo iti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Hermano, sino tinalaing kinatar? Ngimiti siya! Woo! Kaya po, nabartak man ang tikibor nga anak mo. Mabalidla ko mga ibabawi ti anak. Isublik iti tiyan mau. Barang inton rumwar ka nagbaliwan. Sino ti palasa nga ti mangayat kanya? Ay na, Agpagita ta damagak no apay. ay awan na talaga ti babain na. Rumbang kadipay adamagan na. No asino ti balasang amadigod kuwan. Uray ko ma, no di na ibaga nga isaw ti kalaingan. Ang mamartek mo't. Asino pa ngay abalasang timayat kan kuwan na itikas tagalad na. Ibaga na anataer ken nalaing. Ay, kalaingan nga agbartek taisaw. Amom Lisa, kursunada na ka ni Kadyo agayim ko. Ay, pakpakawan, kabutang ko ti lalaki akanayon anabartek. Ngam na taer ti gayam ko. Uray taer na amin at taer tamamartagmat. Kanayon pa'y ariri ti sapsapulan na. Agbaliw to, muaddan asawa na. Pagbaliwem. Kat kasano no saan nga agbaliw? Agbaliw ko nagtumat. Padasam, tay pasigurado kang agbaliw to. Saan ang maala iti padas-padas dayta? Narigat ti agdarasudos. Apay gitiasan ngay. Nagadudita ti agsisina. Tadidan kaya ti asawa da. Ay, saan nakakasta? No siya? No makiasawa ti kayat ko, agnanayon dayta. Saan nga agsina? Nakasaridam ka din ni Lisa. Imbagam ka di kursunada ka. Bagag, hanggang ore agbakbakat ka no abalasang. Numamartag ka no ti agaram kan kwa na. Kunam mo lang sino kapintasan. Nagpandag tubay. Pudno, Hmm. napintas mat. Makapain sulto ti kunang may baga nang agbakbakit na balasang. Di agpamarang ka. Ah, Saan ka pa yung agbarbartek? Mapantay jay balay da, asaan ka nabartek? mayat sa day tasing-asing mo, pards. Talaga amayat. Kat nusong batan na ka, di ka laysam. Kat into nagasawa kayon, mabalin mo man ti aglemes iti arak. Inton malam no bigat. Mapantay di balay da, wen. Tas sana ka napartak. Ipakat ko man tilaing ko iti babae. Damag ko, akursunada nakakano di mamartek atang. Ay, jakla kaya ti agsagmak nanang. Apay ko maapaisagmakak iti tao amang marto. Unaklakit din no paalilaw ka iti kinataer na. Ay nananang, dinak mapakan ti kinataer na laeng. Nasaya at takasta ti kapanununam. Ado dagiti babae ang maalilaw iti kinataer ti lalaki. Uray na taer, no agbisin mo ti pamilyak iti sidong na, ay saanan? May mayat matlaeng no aramatem ti utek. Saan laeng ati puso no may papan iti ayat anak ko. Iso akas ta ti aramidog nanang. Uray na taer ni Kadyo? Ay, jak kaya. Imbag ka nasabat ka diti dalan. Papa na maya. Anya pa'y ngay, no di ti agsapol iti pakairanudan. Sumurot ka kiti kanya, ta ipakitakkan katilaing ko iti babae. Mapatinag mo nga ta tinapintas adayag pare. Iti na ito akinalaing ko. Awan duwado amat nagkanyak dayjay nga aging papakipot. Sapay napintas nga agpaiso ni Lisa.
Di mo kunaan nga kursunada mat, pare. No saan mula ko maakursunada? Siya kumakit ti mangaram kan kwa na. Awa na. Natatar ka nalalay nga kamitisi ka. Kasano akayat nakangay tayo jay? Nagpinta sa babae. Hindi tangarod ka ito. Iso nga pabusoy kulangan kan ka. Kumarit ka ka diti posta. Ah, No asino ti sung bata ni Lisa? Agmulta iti may sa baboy, di mapaay. baboy. Ay, nagdakalan day ta amulta. Una ta inayon ta ti mangikalay sa ni Lisa. Ket siyak day ta. Saan aya akasapulan ti baboy no addag kasar? Pumasyal kami man napusaksak kabalasan. Pumasyar. Saan mat apagpasyaran dito'y balay mi Sa maysa, awan arak dito'y. Saan nga arak ti sapsapulan mi napintas adayag? Anya nga iti sapsapulan nyo. Saan mi na sapulan ta dadituin ti sapsapulan mi ading? Sika! Sa anak mat mapukpukaw, tapno kunam, asapulan da. Ha? Ay, kwaning. Pangahasim makisasarita kami paikan ka. No makipatpatang laang, mabalin mat. Awan mat dakas na. Isungay may kami ta kinaduan nak ni Celso ta umayak agaplay. Agaplay? Anya nga iti aplayam? Kuading. Umayak man agaplay kas ari di tapusom? Saan ka mauawatan, Manong? Sana nga agsapsapol iti ari dito'y puso. Ay, kwa. Ilawlawag ko ang nalaing tapno maawatan. Ating anapintas. Nusyak ti ari. Si kamot ti Reyna. Iso mayat kang tagkalaysatan. Awan ti planok ang makikalaysa, Manong. Ha? Iso apasensya kan, wan? Ay sus, agpanunod ka ang nalaing napintas abalasang. Awan to ti pagbabawyam iti danak. Nakapagpanunot akon, idi pailaan. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Anya? No di mo pa'y kayat ita. Agsubliak to manan. Kayat mo to siguro. Di ka laysa ka matadagosan. Saanan, Manong Kadyo? Pasensya kan. Asino dagiti kasibsibot na? Dakadyo, Conselso. Saan ka di nagaramid manen iti kalukwan day di akadyo? Saan? Ngam nagaram kanyak, nanang. Nagpress ko ngagsasaong. Kabut-buteng apastraken ti kas di aklase ti tao. No awan ni Manong Celso akadwa na itay, ay naglamengak Diyak nagpadlaw nga adda tao diti balay. Rumbeng lang anak ko. Saan ang mapagtalkan ti kas di a tao? Ang mga nupagaramidan na kapay iti dakas. Wan nga ro, nanang. Intun umay nga agmaymay sa, ay, talaga adyak kayat apastrikan. Kasano ngay pare? Awan samot namnamam kan ni Lisa. Nga pa nga awan. Isaganam ko timultam ababoy Eh, padasak mat nga armag. Kat no siyak ti sungbatan na, sikat ti agmulta iti baboy. Di mo ko na nalalaing kang mitisyak. Nalalaing nga ka. Sa maysa, nagugwapo ang mitisi ka. Awan da kas na no padasak mat. Tay kunada nga ruden. Ti agbaligay. Iso tinalaing. Tapno di mo mat ko na awatag ti karit mo. Ngam kaya't kumot nga ibagakan ka. Siyak tinalalaing. Kang runana, natatairak. Oh, Numapayak man. Awatak asi pupuso ti panakabak ko. nasaya taawatam ti panakabak mo. Ngam ibagbaga ko. Isagana mong tay multam ababoy. Ta inayon ko, intun agkalaysa kami. Ay, napanan man ang jiluko nga anak mo. Ay, Jack Amaw. Nasapsapa mo't apin manaw. Ay, kuna no napan nagiwayway. Saan ta damo ijinwang iji pagpagudan na. Ay, apaw, keyboard na iti atao. Ay, saan mo anam namaan no kasjay. Ingkalatan iwayway tinwang mo. Uray imunan arimwardya anak mo. Pang-urek sanday. Di pa'y makatultulaw. Ay, kanayon mo ngamin apanuynuyan ide. Ay, anya ngay ita.
talaga, anasado. Kamali pa nagdungo ako nada. Babawi ka, om. Maging buhay! Mabisin siguro na ito'y lukaw iso asing mangpitain. Katang! Ano ti masida? Ay, arak ti labay maun tayo ni buskot ti karni ang masida. Abi nga, didak imbad siyan tatang. Ay, urasan ka, mangmangan. Tadi ka magtrab-trabahaw. O, suron kaon. Ay, ada ka di arak, tatang. Una, ura siya akong mangan. Minumaklangan iti arak ah. Ka, uray maluto ti barakan bitukam. Abay ko mga maluto. Saan ama ituon iti dalikan? Oh, mabuguhan kiti iti alkohol ah. Ay, una yan. Tun kwan duraban kaan. Awatam to'y sagot ko asabong, ading. Wow! Nagbanglo ah. Agyaman iti sabong. Agyamanak, magustuhan ti sagot ko asabong, ading. Mabiit laang ta ikargak man iti flower vase nga dadanom na. Imbag man ta di mo kadwa tiya keyboard a tao. Ni ka di kadyo ti kayat mo asawan? Asino pa ingay? Kidawak ano umay ka pa'y maminsan. Ay, di mo kuman kadwa da iti a tao. Napres ko ngagsasao. Saan ka di nga imimay ditoy? Adaday tayo umay na. Ngam na si puta kadagos. Ay, dinardaras ko ti pimanaw. Nadamag ko nga armam kanumat di Lisa. Agsagana kay ti mabit. Basit lang nga napanangipakat ko itilaing ko. Kalaysan taon. Ay, tsak mamati asong batan na ka, jebalasan. Ni, pagkunan nyo mo nanang. Iti da ito'y akinataar ka? Oho, imposible at di nakayat da jay. Iti aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sao? Uray kita nyo. At iwak da jay aselso. Makiribal kat kanya kon. Anya ngay matilaban na ititaar ko? Oho! Ay, nataer ka nga agpaiso. Ang mamarte kamat. Awan pa'y trabaho. Ay, apo. Naglaingak to pa'y nanang. Kidayak la ti balasang. Maragsa ka na. Sungbatan na ka din, Lisa? Uuan, Celso. Ay ayatan ka man. Agyaman ako na, Lisa. Nagunod ko matlaeng. Tinasamit awan mo. Ngam ikarim adinak tulukwan. Saan napulos? Promise. Lukayat mo. Umuli kami. Tatulagan tayo ti panagkalay sata. Kalay sa adagos? Aguray pa'y kumamot ah. Kwa. Inton bigat. Intang arod agpasyar ijay ili. Mapantay ijay simbahan. Wan ah. Inta makimisa nga umuna. Kalpasan na, agpasyar ta. Nakaragrag sakak. Ta sinungbatan na, Lisa. Di kanto pagsangitan apulos. Agore naman. Damot selso kung Lisa ti masabat ka. Nene. Ay. Pagkibkibin damatan. Pare Kadyo. Skam gayam. Papanamon. In kami man matagpasyar ka ni Lisa ijay ili. In kami makimisa. Anya, ingkay makimisa. Apay nga kibkibin kay ngay. Sinungbatan na kun pare. Agayan ayat kami. Agayan ayat kayo. Wain. Ay sige ha. Labsan da ka pa'y pare. Tain kami man ag-date ka ni sweetheart ko. Sige, pare. Sige, Kadyo. Inati unak, tinalaad ani Selsa. Baliktad ka diti mata ni Lisa. Asaan asyak anataer ken na lain ti pinili na. Ay. Malas no kastoy.
Abay ngayon, saan na siya ti pinili da dya pandek? Salbag da dya. Hanya ti pagkaskas taam. Nagalas tayo tsuram. Ay, unay ka eday tuyan nga artek. Diyan pandek tatang. Diyan din nalaad ti pinili na nagtayra ka tao. Ay na, mabiyag aya ti kinalastog ken taermaw ti pamilyam. Nanakam ti babae. Tadjay namnamaan na amang biyag ken kuana ti pilyin na. Ay, nagsakit na lang. Pinainak ti babae nga ayatak. Tigi din gayam ko na lahat ti pinili na. Naggasatan dahil silsaw? Ay, no kayat mau nga damit mangayat ken ka babae. Agbalbaliw kan. Ang nukas tam. Malakayan ka aduduugan na baraw. Ti agin lalaing a tao, adaywan, dagiti tattao nga addaan iti laing. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.